Nakanod. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito pong nakikita nyo, ito po yung tinatawag na Burj ng Makkah. Giyaya so clock tower at tigtano. So, naman ito na sulod tano ron para may laitan wanto na suldian sa sulod. Anto na matataguon sa iyang kaya suldian. Masya Allah, tabarakallah. Kataya pa ka umatalog sa iyang kaya suldun. Pilen yung mga tao, di maliliw na puno na nan. So sa tanong na sultan ron, sa manena so paitaw niyan. Giyabos si min gitian. At gay suldian. At na nahdiron. Tapos katata niya kauladulan. At so ad-dakhil ilaud mga ikakamutanan ang perfume mga daganganiran. Masya Allah. Niya kadaya-daya yung kaya suldian. Tata. Matatago sa iyang kaya suldian. So, bali yung first floor, second, third, fourth, at saka yung fifth, kalimang palapag ay ito yung parang mall. Madagala di saya di mamamasaan o di na saya siran di pagstambay. Ayun po ang Costa Coffee. Madagala pilay tanong saya. Sa saya panagyang kaya Starbucks Coffee. So mahilig san kopi-kapi na o baka no pagumra pagaj na saya ka no upso. So ito po yung second floor. Ganyan po yung mga elevator hanggang doon, Masya Allah. Masya Allah. Ganyan po karami ang mga tao dito sa Burj ng Makkah. Di kaya clock tower. So, manik tanong pa sa poro. Sama na yan na pagpakatuwa ka tanong ka magigubag yung kaya elevator at suwa ka yung kaya mga tawa penik pero yung kaya akuan si isa yung kaya pababan okay naman so yung bunta lagi yung kaya clock tower yung vlog tanong ka para ano yung mailay, wanto na isuldiat. So, ad na Starbucks ro sa second floor, meron din naman dito sa third floor. Yan. Starbucks yan. Tan. Doon sila mag-order.
Ito naman yung gis. Yan, ganyan po isulat yung gis nila dito, gis. Gis. Inshallah. Lain tanong, pipira harga yang kaya gis. Berat loga to sa harga yan. Alam mo tanong. Salam sa yang kaya 32 adi mentai sa yang kaya oras. Masya Allah, tabarakallah. May kota no sa yang kaya third floor. Ito na'y matatago saya. Yan po. Elevator. Tapos may madu na brand. Ayan po, makikita niyo yung madu na brand. Mga brand sa ini sa Saudi Arabia. Yun naman parang barko na nasira. Ano yung front niya saka yung buntot niya doon sa taas. So kapag kaya madagala mga pagtanwa ini kadalian agi nga iya Burj Clock Tower. Burj ng Makkah. So konekta no kuruma. Para sitano sa sumong sa food court. Sitanop man sumong sa food court para may lane yun. Ito na mga klase pangan ng kanilang saya. So makapagumra na pagkasong sa gira ababu pag-snack. So yan yung Frutelo. Masya Allah. Mga ice cream ay Thank you. mga ice cream agi nga iya tatago saya. Chicken biryani. Salam ki Alaysa Fit Samsudin. Yan Hardee's. Hardee's. Kakansan na mga burger. So, meron din naman dito na KFC. Ayan. The Judge Kentucky. KFC. Ayan po. So, ito po yung kumakain dito. Ating mga kapatiryang Muslim. Pool. Da kuntudan saya. Ito naman yung mga fruits nila dito. Muhammad, kamada? Yan ako na sa Tiago Lima. Kullo ada? Price? Wahid? Ada kam? 20. Duwate. Vlog. Ada manggo kam? So drink siran saya nasa South Tiago Lima. Ito pala may Pizza Hut. Pizza Hut sila.
mayroon din. Ada large. Sadik? 55? 55 real yung ano, large. Medium 45. Was small 25. Masyaallah. Yun yung mga argira saya. Pero ayan kapya saya na halal. Halal sukukan saya. Kenapa sa Pilipinas ako pa kaya makakakaon sa kenapa halal. So yan po. Mga pizza. So ito. Baskin Robin ice cream yan. Kaya tanong pa sumul, tsaka yung mga ice cream. Ayan. Yan yung mga flavor ice cream yan saya. Ada huwa share? Small, 15, 28, 32, mashallah. Tara ni yung kuwatan. Dal. Assalamualaikum Masmuk. warahmatullahi wabarakatuh. Every person think of this. Baskin Mia Mia. No baskin. This baskin. Baskin Mia As Mia. you come to the haram, you anything has subhanallah ta'ala. You say anything is very very. Mashallah, You mashallah. anything asking for your haram, just you have any problem, anything, just Masmuk. you 1 or 5 minutes, everything is Allah. Baskin Mia Mia. Allah ta'ala. Baskin Mia Mia? Just you can think basking before, but you can think haram, anything. Somebody come to money, money go to the vacations, but you come to haram. Mashallah. Good, ha? So, yan sabuta, yan ito adi panaro niya gitu. Saya tanong pa sa mga biryani. Ayan. Dajjaj. Biryani laham. Ayan. Masya Allah. Tapos ito naman yung ipiprito na lang. Masya Allah. Dajjaj. Ayan. Masya Allah. Assalamualaikum. Masmuk? Ha? Kam ada? 15. 15 real. Ada kullu sawa-sawa? Masya Allah. Lavaza. 1895. Masya Allah. Tabarak. Yung mga menu nila dito. Masya Allah. Tabarak. Yung mga donuts. So, sanda no buktuman. Kaya pag-answak to. Sumbo yang sisa Aisyah. Nari, tunay miya kuwata no? Ha? Tunay kuwan. Mondot na no, kami ang ano gawa. Kasi doktor. So, ano na lang. Manalan salam tanusan sa kaya mga bangsa tano. Importante na milin wa sabaad.
Sabad suldag yang clock tower. Salam ko mga tunga na sa Pilipinas. Alam na kano sa kapipya ginawa. Ay, di mo pikilay. Mangin tanong ko wala mamakasong tanong siya langon, inshallah. Masya Allah. Aminan niyo yung ito duag yung kaya pagaritan. Salam kay Ehsan Magumnang. Ate sa mga pagaringa. Jalal. Si Bus Jamal. Nandito si Bus Jamal. Salam ka, Bus Jamal. Sa akin, Jalal. Salam ka sa. Salam. Salam mga si Karong mga. Salam mo ka. Masya Allah. Kuyagi-yagi nga mga pedagang di sira na pagkaraw sumalam. Yung si Wasima. Salam kay Wasima Sarip Bakaraman. Si Hajja Rahima Hamdag. Salam. Waalaikumsalam. Si Joaquin Bordado. Salam Rakanusan. Masya Allah. Durian. Yang Durian City. Si Noraisa di Patuan. Salam Rakano. Hamza Inabai. Si Inabai. Abraj. Ana Sheikh. Why? Burj Abraj. Si Mila. Salam Rakanusan Pandahi. Thank you for watching. Kaya isa kaya doktor. Salam rakasan muapak. Kata sa partner ka. Naway. Bubuli ka sa Pandahi, warma. kuno dajas mapisama. Kan may nakita naman kayong samak doon. Yung banda doon na pinakita ko sa inyo. Masya Allah, nakakamis ang clock tower. Hadja Karima Makadindang Bagunte, why? Yaka dali-dali adar pa. Yap ka nagiwag, yung apta kabiriran na sabab lusag yung kutuwa kaga ano aid. Lagi na natin sila di mana kabir. Chicken biryani. Alaysa Samsudin. Salam kay Mariam Kazihani. Si Lala Kapal watching, Masya Allah. Elaine Verjuri. Gusto ko ng Arabo, pakiad naman po. Masya Allah. Maghanap pa na lang ng iba. Walang Arabo dito, mga Pinoy kami. Masya Allah. Sheikh Mauna. Padami si Sheikh Mauna sa flight, taman sa hotel, Masa Rayyan, na mamagpada kami si Sheikh. Salam kay Sulaiman Sultan from Marikina. Salam ko mga katungan na yan sa Marikina. Jam Al-Mandin. Salam Rakano. Noraisa di Patuan. Salam. Ustad Mataan Mapia Kadiga di Mag-live. Taloy kami ni Usan. Inshallah, panganitano si Kuala Mama kakasuy kano saya langon. Muhammad Saad bin Amir. Salam Sheikh. Jamaah sa Burbank, Masya Allah. Fairview, North Fairview. Salam Rakano sa Langon. Sinas Bigwani. Salam Hamza. Salam si Iko mga taga Davao City. Elaine Mercury. Daabasan Albayk Alim. Anari Albayk saya? Daw da. Sa kabila daw, sa kabila yung may clock din na Omega. Doon may ano, inshallah sunod naman na pasyalan natin yun na yun. Walang Albayk dito sa Clock Tower.
napagod na ako. Bago sa mo pagkasong inshallah. Amin ya rabbal alamin. Adja Rahima Hamdag Nurayna Arig Salam Rakano Maysuna Abu Bakar Subusu. Masyaallah kadi. Patano saya makapetwa umrah inshallah biidnillah. Sa gaya Ramadan. Salam sa gaya iya pagariak na si Muhammad Thamanuddin. Salam kay Gunso Vlogs. Haja Karima Makadindang Bagunti. Haja Nur Hidayah di Patuan salam. Masyaallah, yang pagariak na alive Makkah. Pangaminta yang utakap kudu nga sa Makkah na dito dumambuy. Aga nakapakasungka saya. Sam Sarip, Alaysa, Samsudin, Nurhaima Muntanir, Salam, Sultan, Princess Amira, Masya Allah, Fatima Amirul Adilaw, Binito, Assalamualaikum warahmatullah. Samsia Amito Ugadi, si tanubukon kita man, agya sugami sa P9 para magsala. Tanoro. Masya Allah, Said Adam. So, ito na yung mukha ng clock tower. So ay mapiyasagi ang kaya clock tower na gira tanto mapapano haram kagiman to na susabod ang mga lala na close na kapakaya si kano di sumbayang sa puro yan na ya. So mga rakama man na P9. Ayan, P9. Yang alalagi elevator ran saya. So, pag-escalator kami kon. Ano siya ito? Titi? Tanadum na mga supundugawan, pwede mag-massage dyan. Yung ito ba, so mga dato na P9 siran, 9 floor, nababu 9 floor, P9. So mga bubay naman na P10. So, subsumbayang. So, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Tanubu Ketaman. Ano ka next live tanop man na subman so iba mga building sa haram inshallah biidnillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.